sodu u GTA 5, evo dugo nije bio GTA 5, sad sam riješio onaj program s kojim snimam GTA 5 i ono igramo sad, ovo je, mislim ovo High grafika, nisam siguran koja je grafika, nisam dugo baš igrao GTA 5, u zadnje vrijeme igram samo ovaj, kak se zove, Arš, igram sam CSGO i Far Cry, tako da ono, baš ne igram Far Cry 4, mislim, možda njega bude malo snimio, pošto ono, bio ovaj klip jedan prije što uopšte ništa drugog ne, joj, kaj vam bud, ajmo mi to malo razvući. Ovaj auto nije baš ne brz, op. Sad ja ne znam na koliko FPS snimam, ali snimat ću jedno 10 minuta, priču još GTA 5, ovoga, tako da ono, ne vidite na mapu, gdje je moja kuća, ono, samo, ali ne, nije ovo kuća, samo, imam kuću s autom, a ovo je kuća, znam li to kuća, ne znam gdje je to. Dobro, uglavnom vidim, evo mi je dobro, gledajte, ovo ne znam bilo u kojoj uopće igrici. Op, tako, kad dođete ovako, i dođeš ovako, i razvučeš ponovno. Ono je, baš ono nekak muta. Ovo auto nisam ja nagrađio, vas neće da sam ga nagrađio, što ne vratno nagrada u igru. Ono, ja 20% igrice prijeđena, pa da li želite da prelazimo misijom, samo neko poslao poruku. Dobro, ajmo vidjeti šta je ovo. Kud sad? Ja nisam kupio ovo, tako da ono, ne znam. Uglavnom nisam kupio GTA. Kak da sad to maknem? Ja nemam pojma. Jel baš moram to gledat? Moram. Kući pas. Uglavnom nisam kupio, ali ne znam kako onaj Volo radi, kak se to već zove, kak to napraviti. Ljubit će se. Mi neće krenut, what the fuck. Šta bi mogli snimati, joj. Ne ide mi više tako. Prepreko motorno. Sam trebamo malo bolje auto. Kako malo bolje auto. Nema tu kakav auto. Ima moj kurac, nema nikakav auto. Ajmo. Ne znam, ajmo. Šta bi mogli? Aj pišite šta bi mogli raditi u GTA 5. Neki challenge ako ima nešto. Ali ako bude mi frame drop, onda ću pustiti još malo grafiku ovoga, pošto ono, ne možeš koliko ja igram, toliko i snimat, tako da ono, vidjet ću to, kud sad u motor. Čuj motor opet. Ne, a to je nešto otišlo sa točkom. 100% čim tako slabo motor. Ili to takav auto, ne znam, točno. Evo kud sam ja otišao sad na mapu. Samo, o. Nećemo ići tu samo, gdje gledimo. Nećemo se s ovim voziti, idemo na ovog. Kak se on zove? Ne, nije on Mike, ne znam kak se ovaj lik zove, stvarno. Čekaj, šta mogli napraviti? Neki auto uzeti. Uvijek gle ovaj auto smo uzeti.
ali znate da imaju šifre ovoga tu u igrici, znam u stvari, znam šifre isto upisivati, neke, tako da ono, ako hoćete možda igrati sa šiframa, tako da ono, op, hajde. Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. Razgul, nećemo više ništa slušati. Ne znam šta mogu raditi. Ajmo rješavati misiju. Čekaj da vidim na koju misiju mogu otići. Opa, šta sam stisao? Ajde. Mislio sam sad išao ovaj krug napad, ali dobro, ajde, ne vezi. Gledaj sad razježanje. Vidio smrtali. Opa. Vam ima obično dobri auti. Opa, skoro, koji je vožnja, je. Stvar, sam razbija. A to moram igrat s onim. Baš moram, ček sam malo, hajde doćemo s ovim, moramo baš doći s njim. Ali on je u drugom dijelu grada, what the fuck. Dobro, barem je popravio auto. Samo malo, ajde otići. Ajde ovu, ovom ćemo otići. Bliže. Ne znam što nam pričamo, stvarno, ne znam ono... Da, prošli smo 400 pretplatnika, to nisam se sjetio. Ajmo na 500 na brzinu pa da snimamo taj specijal. Idemo na 500 i ono... Najdemo kakva je u misiji, sad da nije neka drugačija, pošto snimamo 7 minuta. Ne želim da klip bude baš veliki. Opa! Joj, znam. Ajde dođi. Da, navikao sam iz parkera što izlazim na E. Jes ružno. Onako ne drogirana starima. Aj ulaz, nemoj da ti čekam, bok te lazu. Evo, roze gume, ne ljubičaste gume. Šta za tebe? Joj, ne da mi ga se slušat. Audio, da još malo. To. Nije to, samo. Audio, to. Ajde, tako. Ajmo, ne, ode. Sad ćemo se tu sparkirati. Ajmo sam igrati neke misije s tim kamionom, moram uzeti neki auto i onda dovesti vam, to je malo glupa misija. Ali dobro, ne veze, ajde sam sjedaj. Kada 4 zapalim gume odjednom. Joj, ajde ružna gospođa. Kud idemo? Dobro. Marš! Opa, vozi. Vozi, stvarno nemoj da ti moram čekati. Joj, ajde, gas. Da ljudi moji, u zadnje vrijeme baš nisam aktivan, tako da ono, nisam imao interneta, sad mi se vratio internet. A ovaj program preko kojeg snimam, on je preko interneta i ne mogu snimat bez toga. A sa Frapsom sam snimao Minecraft. To je sad SG, više ne snimam Fractions za sada. A ovo ostalo sve snimam sa tim kao nekim neki kao od AMD-a program. Sam za AMD grafički, a pošto imam AMD grafički, pa mi je dobro taj program. Tako da ono, ne znam što da vam kažem za toga, koji ima AMD grafički, o jebote. What the fuck? What the fuck? Dobro, uglavnom, imam taj neki AMD. Ne znam kako se zove to. AMD, tako nešto se zove, nisam siguran. Ali uglavnom, predobar je program, evo vidite,
snimio zadnje par klipova, ovo što je bilo CSGO i ovo. Granted Beat, sve osim Minecrafta možeš snimat, tak da ono. Jebote krov. Koji moramo uzeti? Samo ovaj što ima. Uopšte ja sam zaboravio kak njega zakvaći. Sad ne vidim ništa od programa. Aha, evo. Evo shift, da. A ovo neko je uzeo drugi. Nešto je rekao da je to parkira za minutu. Ja sad se ne smijem ga valjda razbiti, ne smijem, uglavnom. Ne znam što da vam kažem, aj preplatite se na kanal da dođemo do tih 500 pretplatnika i ono. Idemo dalje na 1000 i tako nadalje. Što sad želim stvarno biti aktivan, možda nekad bude i... Volim da bude daily jedno, 2-3 tjedna, onda opet malo. Onak stati po jedan klip u 2 dana ili tako. Vidit ću kako mi se bude dalo snimat, pošto baš nemam stvarno volje za snimanje. I ono, ne znam šta da pričam u kameru. Ono, tak da... Koliko sam puta rekao ono u ovoj epizodi, to je isto, uff. Gle se ovo, znao sam, jebote le. Gle, točak sam sad sjel. Sad bi upisao shift. Gle točak sad. Gle dalje on ide, može ići. Ja ne znam kako prebaciti ono u... Kao u first person. Ne znam kako je to prebaciti, nije to malo zanimljivo. Kako to prebaciti? Vi kako uče ste, gledao se, evo idem ravno. Whatever, vidi. Ko da zna gdje treba ići? Samo što sad je, da nisam skrenuo, što bi još lijevo, Tu. Otvori se jebot. Opa. Sve malo vreme da ih hrtam ti. Da. Aj van. To je to. Od ove emisije, znači 13 minuta traje klip, tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a to ne znam koja će biti igrica, vidit ćemo još. A do sljedeće epizode, pozdrav!